وما وقريبوا بين فازوي بشعباتي بلدي تبلاز عسكر غير الجولات خواجه ويجوه كرنا إلى كتار مار ويشرفون على مد جماعة تغطي كرسي وكان كالنخوار تغطي قيصرات قلات سردبيد السويب وابو سلم عيني شوي شقوي وانا ملك كسرى يقين امشي كرست التغطي بالسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله قوخلي كركي بعينا بدي خوارنك ماشتو بشيناني بدي عبد الله رابو خكان كرچو جمال بيسبي سلام لي خورتي للال إسحاق محمد خودي قطاوي له حبيب من نبي دستي باسياق وتي حملة رئيس أنبياء يا ربي ديما وبابي ما وخدي ما وعلي ما يا ربي تمحمد بدي خاطري في زيادة ما لا وبي رب العالمين Evliyaullah'tan birisi yatıyor. Bunun yüzü suyu hürmetine, buna olan sevgin hürmetine dileklerimi kabul eyle dediğimiz zaman hiçbir sorun yok. Ama gelip de bu türbelerden, bu yatırlardan bir şeyler istemek, bunlar adına kurban kesmek bizi şirke götürür değerli kardeşlerim. Ne okuyoruz biz? İnne a'daynekel kevser fesalli li rabbike venhar. Yani bunun meali Allah için namaz kıl ve kurban kes. Tabi bunun çeşitli mealleri de tefsiri de yapılıyor ama buradaki nahrdan kastın Allah için kesilmesi olduğu, dolayısıyla kurbanların sadece Allah için kesileceği bize bildirilmiş değerli kardeşlerim. Şimdi bu söylediğim şeylere, usullere riayet ederek bu türbelerimizi Gercüşümüzde bulunan Seyyid Bilal, Seyyid Bubi ve diğer türbeleri bu usullerde ziyaret etmeye gayret ederim değerli kardeşlerim, sevgili Müslümanlar. Yoksa çaput bağlama gibi bazı türbelerimizde, Gercüş'teki bazı türbelerimizde görüyoruz. Bazı
yatırlarımızda görüyoruz. Götürüyorlar oralara bir takım şeyler bağlayarak onlardan medet umuyorlar. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Amin. Vehdina ve veffikna ilel hakki ve ila tariqin müstakim. Amin. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Ya Rabbel alemin. Kesmiş olduğumuz kurbanları, okuduğumuz Mevlid-i Şerifi ve şu anda yaptığımız duayı Kâbetullah'ta, Ravza-i Mutahhara'da, Mescid-i Aksa'da yapılıp kabul olan duaların cümlesine ilhak eyle. Amin. Gelmiş geçmiş evliyanın, enbiyanın, sahabe-i güzin, tabi'in, tebeyyü tabi'in, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmainin ve burada şu mezarlıkta yatan kardeşlerimizin ve burada el açıp amin diyen kardeşlerimizin bir cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Afiyet mücveren. Amca sen birini ayarla. Okuyabilecek birisi var. Tesbihatta verecek birisi var. Malem al-Batmaniye yalnız her sene salim mesela ziyaretime yamtene vedri jher deveri ziyaretime ziyareteka kadima ahuyaiya malabubeya jotagum bihiste mesela biravur buna hatne birama maznema gotna 366,000 اولاد نالا بقاس يدنا قبامة قبكة مشهورة مثلا وسري صالي جارك جهر دفري عالم تبر زيارتي والحمد لله يعني هم تمام زيارتهم دي قتلنا هم تنبر زيارتي ملت زعفة تف كيف خوش دبي شفقي مثلا ملت كارا خود كي خوارن مرنا خوانا كي شيء ذكر مثلا حتى أنا نيرو لمي ملا أزان بريا أزاني مولدا خود خوينن وبشتي أزان الميجا خود كن مثلا بشتي الميجا جي تين فيدر خوارنا خود دينن وتمام بفدير خوارنا خود خون فاتحة خود خوينن مثلا هر كس كي داغل مش متشنا مالا خو الجورا قلتن 1410 شاه إيراني فرمانا هناك شيخ ومشايخي عالم كرد علما راكريا او عالم الشيخي مجي كوشبر بنا هاتنا فياليدا جوانا يك جي مالا بو بينا يعني كا بيشي مالا بو بي ويك جي شيخ سعيد بيران كالكي وانا جبال ظلما شهر رضيان هاتنا فيدي بين 5 سال جي بهزار انسان داتنا زيارتا ما فيدي مخاض من ايرو زيارتا ما كزو كبريزي دناي مالا بو بيل قزطة بهنا مالا بو بيل ديريكي هنا مالا بو بيل دياربكي هنا مالا بو بيل أورفاي هنا مالا بو بيل أرغاني هنا حتى لواني ود هنا دعمش خدايا تعالى مبدي خاطري واشيخ ومشايخة ومتاما عرضاما محافظتكي الحمد خديرة أم مسلمان جو متا محمد وأب زيارتا مجي صالح جاركي ما او كريم تينا بر دعاية أولياء خو أنبياء خو أم صلوات وتسبيحة وأم تخاذوق أم ذكرية خدا بكن وخدا تعالى ما مسلمانة تبدأ عفو مغفرتك وجبلاي أفاتا خلاصكي زيارتي دا مخارني تشيتكن القوري قوتو حالي خويق حيوان كخود قريني قميش كخود قريني جبري بولو فقيري بوجي إيرو دنيا تير بويا
هر کس که گوری حال و قوته خوش خورد خوارنه و تشتاتینی و الویدره دعا که جیم تخوینن عالمه ما و گوش مرد خوینن ام جیش خور الواقع ادارید کن اقربای ما و اهل ما و المدقن هفدی و ام هفدی دبینن ام هفدی زیارتید کن و خود تعالی ما تفدا آفاتا و جبلا خلاص کی وید سال جاره که امتن زیارتا ویدره خود زیارتا و تبا قبول بکی و مکانه که مزنا و یا تاریخی برینا و دائما خود خیرام سمانا قبول کی هر دائما تلوید وانا زیارت دکشن خود تعالی خیرا و تبا جبین بیسینی و افتشتیانا و بجی آنی و وانا دائما زیارت دکن و وانا جبیرانا که انشالله رب العالمین وجه جبیرانا که انشالله ما تبدا بدي خاطر دعاء وا انسانا ما بر دعاء واخي خير ما تبدا خدي قبول بك ان شاء الله وتفسر شعبات 366 اولاد بين والد شهيد كتنا نواد بهند بين ولا سيسبانه هند بيجنا اما كسن نزانن وجا بابو كلمه دا حتى وكفيغا صالد في وقتي دا روجا كي زيارتا مايا تمام بلاد بردست زيارتا ما والفيرش خو ام چار برابون برای ما حاجی مزن بو حاجی محمد رحمت کرد و چو پیبا خلیجی ابو برای ما ویج رحمت کرد چو خوه ما ابو از ما و حاجی شیخ موسمایا ام هر دو مانا و ام ویگا امجی ما مالی خود درانی نجویدره ام خویل باطمانه نا يعني فيجا امجي هاتنا زيارتي وام سريع كي هاتنا فيجا نجي باطماني هاتنا بر زيارتا خوا مش خورا گوشت خوانیا سواره خوانیا و آوا خوانیا آوا مجینینا ما گو آوا مجی هبا باش بو ماشاءالله خدا را بلکه 100 سالی گومتین بر زیارتا خو زیارتا ما آوایا و خوشه و ملطه و شکرش خدا را